Aytты da, insan ayta öğretken, mına benim malım, mına benim bağım, mına benim üyüm, mına benim akçam, mına benim maşinem, mına benim malım, mına meniki, bul mal meniki diye öğretken de. Mülk meniki. Peygamberimiz aytты, seniki emes deydi. Üçü önem başka. Kança önem başka? Üçü önem başka. Birincisi, jediniz mi? Жоқ kıldınız. Uşu sizdiki. Точно sizdiki. Samsa jediniz? Жоқ kıldınız. Bu sizdiki. Mantı jediniz, жоқ kıldınız. Anjir jediniz, жоқ kıldınız. Tort jediniz, жоқ kıldınız. Et jediniz, lağman jediniz, жоқ. Uşu sizdiki. Jeeleksiz mi? Sizdiki emes al. Al sizdiki emes al. İkincisi, giydiniz, anı eskirttiniz. Uşu sizdiki. Maşallah, futbolkasını 6 aydan beri giyip жүреді. Ушунуку да. Мына 1 жылдан бeri giyip жүреді. Ушунуку. Мына мен 4 жыл болду. Ушу меники да, ушучу. Кийимим да. Ушу. Аны bir кроссовким бар 5 жыл болду. Ошо меники. Мисал. Кийдиңиз, эскирттиңиз, ошо сиздики. Үчүнчүсү. Садака бердиңиз, ахиретке сактап койдуңуз, ошо сиздики. Калганы бардыгы элдики. Адамдардыкы таштап кетесиз, калат бар. Болду. Ал сиздики эмес. Аны мураска бөлүнөм жактан. Адам, бардык нерсени көрдү, өлдү. Кимге калды? Адамдарга калды. Туугандарыңа, мураскорлоруңа. Ал деле калат, ал деле калтырат. Болду. Сиздики үчөө эле. Үчөө эле сиздики.